Beyиш menen tozoktun bar ekendigin, ekönün hakikat ekendigin emde kıluu, aga iman keltürü parz bolup eseptelet deydi. Demek tozok menen beyiştin bar ekendigine bir, ekinci bul eki nerisenin hakikat ekendigine emde çin jüröktön iman keltürün vacip bolup eseptelet. Bul birincisi. Ve ennehuma mahlukatani mevcudatanil ana. Azırkı uçurda al ekö jaratılgan bolup eseptelet. Kevir aytat, tozok menen beyiş jok, al kıyamat kelgende jaratılat deyt. Çok. Tozok menen beyiş azırkı uçurda jaratılgan. Sen azır kanday bar bolsoň, sen özüңdün barlığыңды tanalasыңбы? Men jokmun dep ayta alasыңбы? Iya. Men az görüp jatasыңар. Men barmınбы, jokmunбы? Бар да. Men bar siyaktı, tozok da var. Men bar siyaktı, beyiş de var. Düşünüktü. Mahlukatani. Ekötön jaratılgan. Mevcudatanil an. Azır kuçurda ekötön bar. Mına gördüңөр bu? Kebir aytat. Tozok. Al keyin jaratılat. Azır tozok. Jok azır kıyım. Koyçu tozok bolmok bela azır. Bolsa kaysi jerde? Bolsa kaysi jerde al? Beyiş bolsa kaysi jerde? Emne görüp geldiň, barıp geldiň, palança, pistança. Oy, Allah'dan kork, cindi. Allah'dan kork. Sen Allah'dan kork. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de onların barını aytkan bolsa. Peygamber aleyhissalatu vesselam bulardı görüp gelgen bolsa. Resulullah aleyhissalatu vesselam bul közü menen gördü. Başındaki köz menen gördü. Tozoktu da gördü, beyişti de gördü. Ve ennehuma la tefniyani abada. Mına bul jer ötemanülü. Tozok menen beyiş hiç kaçan jok bolboyt. Mana meňe kuyup al şonda sen. Jüröňe jaygaştırıp al. Tozok menen beyiş hiç kaçan jok bolboyt. Kebiröler var. Akırı gelip tozok bolboyt degenler var. Jok bolat deydi. Tozoktoglar emne bolat degende emne olmagany beyişke kiret deydi. Estağfirullah. Öte kızık men o jerde kıynalayın. Özümdü tarbiyalayın. Hem İslam meni. Beyiş oňoý emes, hem tuğandar beyişke giremine oşunçuluk oňoý bu. Kıyın beyiş tura emesmi? O jerde oturgandy bardygybız nafsy menen güreşip ataba beyişince güreşpeýlebi. Ya. Erte menen bandat namazga turuş ele kança güreşe bizde. Tursambı, turubasambı, jılı töşök taştasambı, taştabasambı, darat alsambı, albasambı, gün soğuk, su soğuk digindey mınday. Kanday güreşler var Aldasambı, sodagerler aldasambı, aldabasambı, urup alsambı, urbay kalsambı, Allah görüp turabı, görbey turabı. İçinde kanday şaytan menen güreşip atasың sen Turabı. Bardık emne üçün? Beyişke girey. Atetiye kapır. Kuday talan tanımagan. Allah iman keltirmegen. Bul jaşon jırgalın jaşagan. Baykuş sen köp nerseni özüň tıyıp atpaysyňmy? Atigi bolsa naşır okuyun oku. Kalagan nersesini kılıp atat. Ayağında anam bara kutuldagın meňe kıynalып gigen berişke sen de girip al. Jok. Mümkün emes. Men misalaga razı bolboyum, açık aytan sizlerge. Men aga razı bolboyum. Egerde Allah Taala beyişti jok kılıp, keşiresiňe tozoktu jok kılıp, tozoktogulарды çıkarıp beyişke kirgize turgasın, men razı bolboyum. Şariatda emnege jaşap ataman da men. Biraz akıl işleteli. Oşondoy degenler var. Kebir alimler da aytat. Oşondoy Allah Taala kalasa bolat da deyt. Tiginde mындай da deyt. İtikat kılıp alganaga. Birok biz ahli sünnet vel cemaat aytabız. Anda nerse jok deybiz. Tozok menen beyiş oba tübölüktü bir gana Allah Taala. Hak, hakikat. Birok Allah Taala özünün tübölüktülük sıfatı menen tozok menen beyişti tübölüktü kılıp koydu. Ruhumuzu tübölüktü kılıp koydu. Beyiştin içinde
Bir nерселердин кайра жаралуусу сыяктуу нерселерди кээ бир ошордо айтат. Бейиштин ичинде кээ бир нерсе жок болуп кайра жаралат дегенде мындай, ошондон бейиш түбөлүктүү болбойт дейт. Аны ошол айтылган сөз бейиштин түбөлүксүздүгүн же тозоктун азаптардын кайра жаралуусу тозоктун түбөлүксүздүгүн зарыл кылбайт. Зарыл кылбайт. Ошон үчүн биздин акыйдабызда, Ахлу Суннат вал Жамаат акыйдасында, Абу Ханифанын акыйдасында, Матруди жана Аш'ари акыйдасында тозок менен бейиш түбөлүктүү. Ва алейхи иджмау Ахлу Суннати вал Жамаати. Ахлу Суннат вал Жамаат жолун жолдогон аалымдардын бул маселе боюнча ижмасы бар. Эмне ижма деген сөз эмне? Бир да Ахлу Суннат вал Жамаат аалым чыгып туруп, кечиресиңер, силер айтканга мен кошулбай, тозок менен бейиш да жок болот деп айткан бир да Ахлу Суннат аалым жок. Ким айткан болсо, ал Ахлу Сунна вал Жамаат аалымдарынан болуп эсептелбейт. Сен эгерде ошол пикирди карманган болсоң, демек сен Ахлу Суннат вал Жамааттан чыгып кеттиң деген сөз. Эмне кылдың? Чыгып кеттиң деген сөз.